Pemirsa ngelimbakang ekonomi Bali jantanan tandangan kemargian tapi malih Bali daros provinsi sanekeni besanan pandemi COVID-19 pinih kaon ring Indonesia. Santukan wantah ngandalang sektor pariwisata. Punika mawinang Bali muatang uratian khusus yening saihang ring provinsi lianan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Tabanan, I Gusti Bagus Made Damare Mausang, ekonomi Bali nenten side ketampanen patah sarang wewidangan sanitiosan. Manut Dani selami puniki wantuan sanekaicen pemerintah ring mekudang-kudang wewidangan ring Indonesia polan nyani samian nenten mabinayan. Nanging yening saihang sarang penampan panglimbak pandemi COVID-19 jantan nenten patah. Skedi imbas ring Bali yening saihang antuk wasanan pandemi mantuk pare krame sane ngandelang sektor pariwisata miwah krame sane megeginan ring desa utawi ring pegunungan pina ke petani jantan metiosan pisan. Dani mepengabti melarapan Menparekraf Sandiaga Uno sane jenak antuk mekari ring Bali sida pina ke pemargi sejroning sayang nang yang Bali. Sani 70% wantah ngandelang sektor pariwisata menjalaran nganutin kahanan krame sane jenak ring Bali. Pengrauh Menparekraf ring Bali puniki talar ngicenin rasa degdeg majang angganing pariwisata ring Bali. Sani sapisanan pina ke Cina antuk wantu panegara sangkaneng kahanan ekonomi sani sampun kirang. Dani talar mepengabti ring kewentenan Menparekraf sida medalang pemargian anyar majang Bali napi malih sidang wantu pinjaman lunak majang angganing pariwisata ring Bali. Sekadi usulan saking para angganing pariwisata sedurung nyane pinjaman lunak majang angganing para pariwisata jantan kap tiang pisan. Yadiastun sampun kuantu melarapan ngicenen wantuan hibah. Duaning punika pinjaman lunak puniki selantur nyane pacang keanggen majang para angganing pariwisata antuk perbeo operasional utawi perawatan piranti antuk mastikayang penglimbakan usahanipun yadiastun wantah ngandelang pengrauh saking wisatawan lokal. Bisnis Bali nguning ayang.